Baba. Cengiz. Gel oğlum. Çık oğlum. Cihan, baba seni nasıl özlemiş gördün, sen de onu özledin değil mi? Oğlum nasıl özlemişim seni? Nasıl özlemişim? Özledim. Ama ilk başta görünce biraz korktum. Özür dilerim oğlum. Ben öyle birden karşına çıkınca korkuttun değil mi seni? Özür dilerim. Ondan sonra annemle babam bana her şeyi anlattılar. Değil mi baba? Ako ste ovdje prvi put na mom kanalu, obavezno stisnite like i pretplatite se na kanal jer to mi mnogo znači. Večerašnja epizoda Uzak Šehira donosi pravu buru emocija, Aljino odbijanje potpuno gura Borana preko njegovih granica, a njegov potisnuti bijes prema Džihanu postaje sve opasniji i nekontrolisaniji. Džihan, želeći da zaštiti Alju, primoran je donijeti možda najtežu odluku do sada. U nadi da će se jednog dana ponovo spojiti, Alja i Džihan zajednički pristaju na razvod. Ova odluka dodatno jača Boranovu poziciju i on odmah kreće u akciju da vrati svoju porodicu. Prvi korak želi odmah vidjeti svog sina, ali Boran kao i uvijek ne sluša ničija upozorenja i ne samo da ne dobija ono što želi, nego shvata da će morati uložiti mnogo više truda kako bi promijenio odnos snaga. Džihan se bori na svim frontovima u ratu koji je Boran pokrenuo. Priznaje da je na ivici životne krize. Usred ove oluje on se ne predaje, bori se do kraja, a ono što će se dogoditi na brakorazvodnom ročištu ponovo će svima pokazati da je sudbina nezaustavljiva. Ako vam se svidjela analiza, ostavite like i napišite u komentarima šta vi mislite. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!